Lagip di napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Jennifer. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti nagan a Jennifer. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biyag ko, bareng kunak no agbalinday toy nga inspirasyon kadag iti makangeg. No maminsan, kasapulan tayo met ti agbalin a praktikal para iti napinpintas a masakbayan. No apay anakonak ti kastoy, isuman nga rod ti innak isalaysay. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Happy first anniversary, love. Charan! Anya nga data? Nag-take out na kiti siomay ken gulaman. Ano santan aray to taawan mat pang restaurant ta. Okay. Awan mo't kit diti parikot iti data kanyak, Noel. Amumat ano anya ti adda. O di iso ti maanusan. Agya manak Jen. Ket sapel ako ma. Tandi kan tumauma iti kastoy a sitwasyon ta. Noel, amumat no kasano ti panagayat ko kanka. Iso amabalin ka di. Di mun sang kadagulit day taabanag. Maanusak no anya ti adda ko nakmanan. Agya manak Jen. Ala, umay ka tama pantag tugaw iti dadya abanda. Ijay ta akanan to'y in-take out ko asyumay. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Okay, honey. Sige. Urayan kan diti opisina. Okay, bye. Umay nakakadimanan sukunan ni Andrew, Christine? One friend. Ay wow, sana all. Ha? Anong sana all ka dyan? Kat no adamat ni Noel mo. Ah? Unmat kat di friend. Ti panangitultulod kan panang suksukon na ti kunak sana all, friend. Ah? Sana all hinahatid at sinusundo. Anya? Ibagam nga minmat akin ni Noel ta umay nakamat itulod kan sukunan dito opisina. Tapno saan ka nga umapapal akasta. Wen ko friend, ngam awan mat nga rod ko tiyena nga usaran na nga umay mang sukon kanya. Mabalin siguro ano agandar je pang mamap na iti swelo. Anya? Joke. Ay na, oray may sala ang a janitor ni Noel. Ay ayatan kan ipatpatid ko matinopyo. Day, tatima ko na asana all friend. Ah? Ay. Ay, itayak pa'y laang nga gururay dito eh. Ngamagang kita, awan pa'y laang ni Noel. Sumagmamanolaan ang minutos kat mangruging timisa. Ang awan pa'y laang. Ay, tinasayakan. Umuna akong dito unan. Jen! Oh, Noel, naladaw ka manan iti oras ang nagtulagan ta. Pasensya ka. At dapay ngamin inlepas ko alininisan. Sakit traffic. Iso anagnag na akong anagturong dito eh. Ay, isumit lagayam ang nabasbasa ka manan iti lingad. Una ron. Apay, awan pa nyo. Kwa? Awan. Nalipatak tinang itugot. Oh, at iti pa nyo. Punasam tilingat mo, taumunat nandita simbaan. Agya manak. Awan anyaman na. Ala, umay kanta ni, mangruging timisa. Jen? Saan ka kati ang mabisin? Saan tayo man? Apay, ilibre na? Ha? Kwa? Una. Sa dino, ti kayat mo apangalan ta. Apay, adda kwartam? Ado Nagsweldo akiti kalman.
Iso nga ilibre ka ita. Ay sus, urnungam kit di ti sweldom. Tapno aday gatang mo iti sapatos mo. Tani, may sansamot ti sapatos ng us-usaram. Ha? Bayam ka dito sapatos ko ta, mabalin pa mat. Gumatang akto inton saan na mabalin na mausar. Napintas pa mat da ito eh. Sayang mat ano, sukatak. Kat mabalin pa mat. Oh, di t-shirt wano pantalon lang ang tigatangam. Iti kasta, adamat baro abado kan pantalon mo. Well, gumatang akto. Agam no ita. Pag-date tapay lang ti kwartak. Intaman mat mangan iti nginginaan na restaurant. Tapno sa anak kanayon ng iti karindriya lang ti pangpangananta. Ay na, saanin ko nakmat. Okay, akon iti karinderya laang. Mga restaurant nga road. Di kagdanag, tasyak ti makaamo. Sana balit, maminsan lang, Mart. Okay, sika nga rod ti makaam mo, Noel. Oy, Jennifer! Shirley? One friend! Kumusta kan? Ay na, kas itisigod lata, friend. Awan pa'y nagbaliwan na. Sika ngay, kumusta ka matan? Naimbag ka pa, itakanayon kayong actor iti boyfriend mo ijay abroad. Ah? Saan, Mat? Sagpaminsan laang, Mat, friend. Ay, mapapasana all na lang talaga ako, friend. Sika talaga, Jen. Awisam mat ngamin tinobium ata aktor kayo, Mat. Ah? Ay, kwa. Unto, friend. Damag ko, ngagpakana damat ka nun da Christine ka ni Andrew. Un nga rod, oray ni Femya, agpataylan mat the next week. Ijay ka nun ngagtrabaho. Ay, wala. Nagrigat mat ngamin tibiyag dito ayan tayo. Isua talaga ang mapilitan da nga umadayo. Ay, un nga rod, ah. Okay? Sa dino nga iti pagtrab-trabahwam ita. Iti pailaan ka di sigot? Nabayaga ko nga imikat ijay, friend. Agisursuro ak itan iti online. Ay, wow. Mayat ang arod no kasta, friend. Kita ma, ta mga no makaam-am mo ka iti afam kat isukat mo ni Noel. Ah? Joke! Amok man kat alab na lab mo ni Noel. Ah? Ang tinasayaan, mapantaman kit di agkita iti mabalinta apanganan ta ituloy ta ti agistorya ijay, friend. Ay, katon ah. Tamaramanak man mati katas ng Australia. Anya itayan, ti ko na mga ibagam kanyak, Jen. Kwa, Noel. Apay, kasta tilangam. Kaslam naliday ka mat. Apay, at ka di parikot. Nasingpat ka, Noel. Awan ti may bagakan ka. At daaminan kin ka abirbirukan ti may sa babae, ti may sa lalaki. Kat amok nga amom nga inayat ka mat, iti kastaunay. Ha? So na lang, ha? Takayat ko ti mas komportable abyan. Banag ajak makita kan ka. Kang ronaan iti amin. Jak ma-imagine ti masakbayak, no si kanto ti pakiasawaak. Ha? Ne? Anya ti kayat mo asawan, Jennifer? Sika nga mintay tao ang nagpatinggalatnan. Ano anya ti adda ket isulatnan. Awan pa'y pulos plano mat itibiyag mo. Ti masakbayam ti kayat ko asawan. Ha? Awan man lang ti ko nam nga gagat na. Wano agdiskarte ka mat ko nga. Tapno umasenso ti biyag mo. Jennifer? Noel, saan tan mo umugupin? Pasensyakan. Ngam kabayatan ti panaglabas ti tawan. Ado ti na amiris ko. Ha? Kat iti kaanuman, jak tupulos kayat amapadasan ti kunada asang kasapol, sang kasakmol. Ti kayat ko kat agbalin to anasaya at ti buklat a pamilya. Iso asori, ngamwaswasan tan ti relasyon ta. Anya? Saan, Jennifer? Pangaasim. Di ka kumamot mangrabak iti kasta. Sa anak amang rabrabak, Noel. Pasensyakan at talaga. Ngam manipod ita. Breaktan. Lipatan lakon. Kat lipatan kamatan.
Anya. Nag-awit din ni Noel, anak ko. Nasaya at matnukas tatang. Apay ngamin, aya. Anya tinapasama kada kayaw ko ni Noel. Awan tatang. Bayan yun na jay. Di yun ang munpay. Ta mga no siyak tumat lang ang tibabalawan yun no bilang laang. Ha? Naamiris ko laang. Asaan gayam ani Noel ti lalaki akayat ko apaki asawaan. Dayjay laang tatang. Anya. Day tatipod na tatang. Wala. Di kan pilitin amang ibaga no apay. Ay, sapay la ko saan ka nagbindot iti desisyon mo anak ko. Pagmanok na nang? Kasya nakatityosan ako. Day, anya ngay dagitawit mo. Kaslarak mo. Wan na nang, arak kang pulutan. Ha? Day, itaman pa'y anang yawid ka iti arak anak ko. Apay, adda ka di sa nga ilim apang ipainomam iti dayta. Siyak ti uminom na nang. Ha? Padasak man mat ti uminom. Barang makalipat ak iti uri apagbitla nga kanito. Ay, hindi ka di man ng Jennifer ti pagkaskasta manak ko. Nagsakit na lang. Nagsakit. Ay, Noel Baro. Nagsakit na panunutan na kastilagayan ti pagtumpalan ti relasyon mi ka ni Jennifer. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na nanang. Maawatan ka anak ko. Talaga akasta takapudpudutan pa ilaang ti panagsinayo. Sa diwa pa'y ngamin ti sugat di tapusom. Ang mamati nga iti panaglabas ti aldaw. Makalipat kan tumatlaang anak ko. Asino di kabidbidyo ko ni Jennifer bakit? Asino kumapay ngay, ay kat ni Manen Richard Kasla lasing putmut na siya Richard niya. Yaklaan mo lakay. Anyat ammo tayo ngay. Amangan no itilaang met video kul anasing petday jay apurinar. Sa bagay mo't kadi Ang kunamot ti anak ta nga umay to kano agpasyar dito'y Pilipinas. Wan nga raw, umay to kano agbakasyon dito. Husto mo't kadi Tapno ma'am amutan iti personal ti Canadian anubyo ti anak ta bakit. Wan makidi Iso na laang taamangan no saan tumulaang ama ka istorya. Taditang maamuti ag English lakay. Nalakalaang bakit? Ang damot tayo kunanda akarabaw English. Sa bagay, as long as it sounds ako nada, basta laki di maawatan, sininyas tulatan ano kwa. I would. Anya, agkasar kayaw ni Richard kunam anak ka. Wan tatang. Awan pa'y makatawan manipon nagamamu kayaw. Kun wala nga bulan manipon nagayan-ayat kayaw. Saan aparikot day tatang? Tinapatag agin inayat kami. Anya? Nakapangideng akong tatang. Kaya't kunti pa ikalay sa akin ni Richard. Kat sapay kumata umanugot kayon. Itikas na, matulag matan ti kalay sa amin.
kanayon nga ibilin ko kada kayo ha. Diyo baybay anti salon atyo. Diyo unay ti agsida iti karne. Nang runa dagiti naman ti kamakmakan. Wen, awan rumba nga pagdanagam anak kaw. Amukon na kita. Nasaya at mat nga rod, tatang. Sana bale, kanayo nagtumat ti umawag kada kayo kininanang. Kan may sa, inkarimat ni Richard at tinawon kami nga agawid dito Pilipinas. Ba nag-apagyamanan mi una, inukasta anak kaw. May kawa kami tulakin, di ka ni nanang mo. Uri siyak mat at tatang. Ang amanyangay nga rod, kat nakiasawa ak matan. Ijay mat ni ayan ti trabaho ni Richard. Isa ang masapol nga agawid kami matlaang ijay Canada. Wan matkat di Awan matkat di ti parikot iti dayta. Tamaawatan da ka, anak ko. Naimbang orasyon na namin da. Si Gayam Noel Baraw, dumanon ka Agyamanak nana. Agtugaw ka Baraw. Saan nana? Inagas ko lang na ito invitation card. Invitation card ko na. Wala na. Nukasta, agkasarkan. Ha? Ay, kwa? Saan nana? Ni Julian nakabsat ko ti agkasar. Ay, kunaklakit dino si kanti agkasar Baraw. Saan nana? Kinapudno na. Awan pa'y nakitak akasukat ni Jennifer diti pusok. Ha? O sige nana. Mapana ko, tado pa ito invitation card ni iwaras ko. Umay kayon to intong kasar ni Julian nana Pakibagayon tulangin ka ni tatarando. Sige Baraw, kit agyamanak iti panangawis yung kadakabay. Napintas adamag lakay. Anya na itabakit? Agbakasyon ka no da Jennifer. Ay, nagsaya atin ngay nukasta. Wan, mangarkila ka no iti ban ta sabten ta ida ija airport. Ay, nagmayatay. Makapasar tamot nga ron iji Manila. Ano kasta bakit? Ay, wan alakay. Kahit kaano ngay nga raw ti panagawid da. Iawag nanto ka no, inton makapabuk da iti tikit da nga agawid dito Pilipinas, lakay. O sige, urayan ta nga raw ti awag manan ni Jennifer. Tay sa ganaan taman, di sa sangput da ka ni Richard. Talaga nga awan aasensuan ti Pilipinas. Ultimo siar, awan danong na. Nagrugit akitaan. Awan pa'y tisyo. Ay, diak maliklikan nga ikumpara ti Pilipinas iti sa bali apagilyan. Agsubdi ak manlangan iti ayan ni Richard. Agawid kami kitin, kaijaya kun balay nga agsiar. Ay! Anyaman tan! Sorry, miss. Sorry. Noel? Ha? Jennifer? Wan, siyak nga rod. Kumusta kan? Kwa? Kaasi ti Diyos. Okay, aklamat. Dito, janitor lataging gaita. Sika ngay, kumusta kan? Nagdakkelan tinagbaliwa, ma. Wana. Kas makita mat, saan ka di? Saan akong akas itisigod a Jennifer ng amam mo. Talaga adakkelan tinagbaliwak. Ngamin, amok ti agarapaap. Jennifer? Ay, naimbaglaangan tainsi na kay di Noel. Tano saan? Amangan no agpada tangat kirkiraos ti Janayta. Naimbaglaangan. Tanasapa ak anak ka Amiris. Iso anapintas ti biyag kuita. Anda ka di ibagbagam? Ay, ikaw. Awan, Noel. O sige ha, panawan kan dito eh.
Ur-urayan nak ngaminan ti asawak iti parking area ti mall. Sige, bye. Nalabit ako naan dagiti dadduma amay saak amata pobre. Angem saan, ngamin nagbalinak laeng a praktikal. Ni Noel, wen, nasingpet. Ngem ni Richard, adda balay mi itan iti may sa subdivision ijay Baguio City. Adda lugan mi, magatang ko amin akay kayat ko. Kang runaan iti amin, saan kon apagparikutan no pangalaak iti pagbayad ko kadag iti bills mi. Napagtur ko pa yan dagiti dadakkel ko ijay Canada. No ibagayo anaalas ti ugalik, makaamu kayo. Basta siyak, naragsakak iti nagbalin a desisyon ko. Para ngamin kanyak, no adalakit ti tsansa a bumaknang ka, apay kit din apigilam. Sa anak analastog wano naparamag, no dikat ibagbagak laeng ti realidad ti biyag. Aging galaangan ditoy Miss F, kat pagyamanak unay tiing kapanang yurnos para itipan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jennifer. Ken ka pagayam, Jennifer. Numaminsan ngamin kat addatay kunada asaan apuro puso ti pagandaran. Tauray ay ayatem nga agpayso ti may sa tao no di namat ammo ti dumiskarte ken awan plano na itibiyag awan matlaang serbina. Nang runa no saan kamet anaragsak. Nasakit man nga masapol asangwan tayo ti realidad wenno kinaagpayso ti biyag. Nasken laeng met a panunutan tayo ti agbalin a kasasaad ti pamilya abuklen tayo para itinasayaat a masakbayan. Alakastan pagayam, Jennifer, ket pagyamanak met tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Di pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo ang naglingad itinagan Aloyda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naladawak anak asawa. Naimbaglaangan taadapay na isangbot amay sa nga anak mi kanilakay ko. Uray pa nagtalon laeng ti adda a pagbibiyagan mi, makunak ananam ay kamimet gapo iti kinagagat mi nga agasawa. Iso na laeng tano kasano ti kinagagat mi nga agasawa, kabaliktaran met ti ugali ti kakaisuna nga anak mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Oh, adto'y tibalon ni tatang mo. Ingka ituludan, tatulungan matlaangin nga agarado. Itikas na malpas adagos. Ay, Na, apay nga agsen na ay ka itinakaununag. maumak nga ro din, nanang. Maumuma ka iti. Iti kasto yung klase ti panagbiyaga. Anyat kayat mo asawa na ko. Kasto yung matlakid di ka na yun.
Inaldaw akas to'y tirutin ko. Talon, balay. Balay, talon mo't lagi titayan ko. Diyak pa'y mo't makaliwaksay. Ay kat ano samata saan ka mat anayanak abak nang. Kan may sa basol mo matlaeng. Ngamin kasadot mo mat agadal. No agad-adal ka kuma, di saan ka ngagtaltalon ita. Anya nga talo ituloy ko man tagadal nanang. Sigurado ka? Wen, kahit kumanin tagadal. Ang mga mabalin akasarita yun ni tatang. Ituloy kumanin tagadal. O sige, kasaritak to di amam. Barang umanugot apagtuluyan da ka manin nga agadal, anak ko. O, at titi kapem lakay. Agyaman ak bakit? Mayat ti templana. Kasto iti kahit ko. Sana nasamit, saan mo't anatamnay. Katamtaman lang. Lakay. Abay, aday bagam. Nagsarita kami iti kalman kini Michael. Kat nakuna na akayat namanin ti agadal. Anya nga tano pagtuluyin tamanin nga agadal di anak ta, lakay. Ay kat una. Day talaga yan. Or-urayak lang mat nga isutag disnudo ang mga ibagay ti dayta. Tano siyak ti mga ibaga. Ang mga no ibaga naman apil-pilitik iti banag at dinamot kayat nga ramidan. Mas daawak nga rod, ta isumat amis mo tinang ibaga. Akayat namanin ti agadal. Ay kat naka-ameri siguro na. Iso akayat nan dagtuloy nga gadal, bakit? Barang ano kas nangagpahiso, lakay. Ibagam tungarod kan kwa na. Ta sikaswan na nagitirumbang nga sikaswan na. Iti kasta, maka-enroll mo tan intun umay apa nagsisirag. Kumusta mo nga iti panagadal ni Michael, anak ko? Kasi ti Diyos, nasaya at matnanang. Anya itayan tay alalaan na akursyo? Civil engineering, nanang. Aya, agbalintong nga rod mo't a kontraktor ti apukok no kasta. Lukon nyo mati apo ko yun, nanang. Angaw ko laang madadya, anak ko. Sapay la ko mga rod ata saan tumanin asumadot. Itikas na maigraduar na matan ti kurso na. Ay kat palagi panyo akanayon iti kasta igaad na ti agadal. Wan, nanang. Day tamot ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. Inton ano ti awid na aya. Diyak lang amo no makaawid inton Sabado, nanang. No agawid, ibagam ta umay nakto sa rungkaran ije balay tagundawayak tumeten abagbagaan. Sige, nanang. Ibagak to day ta inton sumangpet jay apo ko yo. Ay, Diyos ki. Agalas 11 mo ito ni Tagsapa. Ay sus. Awanan. Naladaw ako ng gusto lang. Ay, basta uli abartag ko yung terapi. Diyak pa'y napuutan mo kasano anak kaawid ak dito tagos ko. Ay, nagsakit yung ulo ka. Diyak akong sumrak. Ituloy ko kit di man ti maturog. Hala ka insan, manong aldawan adi ka simrak iji pagadalan. Ay, masadutak nga ro din ang sumrak insan. Anya? Ay sus, di ka kadiag sadot-sadot insan. Gagatam kit di Laglagi pam, dandani tayon aggraduar. May salaangan atawan ti palabsan, aggraduar tayon. Diyak nga ro din maanusan insan. Panunutom kumamat ti banbanog daan ti kini Uncle insan. Saan anala ka ti agbirok iti kwartaan niya? Masadutak nga ro din. No kunak ka masadutak kon period. Anya? Kat anya ay nga ro ti planom ita insan Michael. Agbirwak lang ita panggadak dito yung syudad. Iti kasta, sandak man na pagtalunin datatang. Ay, awan manin bakit? Sayang manin ti kwarta. Ay, wan nga rod, lakay. Kunak lakid din no makaamirisan dyan akta. Kat igaid na matang dagatal. Gumawan mo't lakta.
Malaksid a bulakbol, nakasadsadot pay. Anya nga tayo ti rumbang aramidan talakay. Ay na, kanya kailangan kumangay. Aramidon tamot amin nakabailan ta. Tapno makaturpos laang kumay ti kolehiyo. Ngam di namot amo ay kan iti patagdag iti nagbambanugan ta. Iso abay-bay ang talatan. Kanya ti kayat na karamidan. Nauma akon amang bagbagakin ko na. Lakay. Sinayang na lang ti kwarta. Namukla nga kasya taramidan na. Inggatang ko lang kuman iti dingwan ti kwarta pinaginroll na. Tapmusan anasayang ti kwarta. Bayam takasaritak tumanan ni Michael lakay. Ito niya pa lang kumaaga po akasaritam. Baybay amon. Lakay. No siyak lang may isa. Awanin. Talaga anadismaya akon kan kuana. Sinayang na ti kwarta ko nakmanin. Ay no. Madanog kong tulangatan di anak ta. Lilian, anya nga tanong nagkalaysatan. Ha? Nagkalaysata ko na. Total, ang padatamutin nga da trabaho na. Umanay mo't siguro ti sweldo ta para itinalda o masapsapol ta. Good. Sika no siya. Okay lang ang mat nga oray saan pa'y. Nga mabalin mat nga kalaysatan no isuti ko na Michael. Uwan, nagkalaysatan. Iti kasta, kita kan maago pa iti sa balikan niya. Sikang mina talaga ti kahit kung asawaan. Oray siya mat Michael. Sika ti kayat ko apakiasawaan. Ay na, pagyaman ak Lilian. Unaklakit din o di nakayat. May sakang aminan a maestra. Idinto ta siya. Undergraduate ak iti kulehiyo. Okay lang ang data Michael. Tinapatag. Agin inayat na. Ba nagapagyaman ak unay. Kasano, ibagak nga rodan kataranang kantatang ko. Tatumaron kami. Katuan ibagam lang ang no kaano ti umayo. Tapno isumat ti ibagak kadananang kantatang ko. Itikas na, makasagana damat. Sige, kasaritak nga rodan dagiti natakkel ko. Tatumaron kami, Lilian. Anya, naikat ka iti trabahong ko na Michael. Huwag nga rod. Kat, anya nga iti planom ita. Ipatas ko man na tagsapol iti sa balay pangganak bakit. Sika ang arod. Sapay planok ti mangala ko maiti kadwata dito'y balay. Ha? Ne, anyat kahit mo asawan. Mangalat ako maiti tangdanan tanga agtagi balay. Tani, jakon maisapar dagiti matrabaho dito'y balay. Makumi-kumak iti trabaho. Amukon bakit? Anya nga tano jay itangdan mo kuma. Kat siya kung tipang tidam ta siya kung tagtagi balay. Anya? Di ka kadiagtanag. Tanalaingak nga aglabakin aglinis. Aramidak amin ang matrabaho dito balay. Basta sweldoan na. O sige, basta aramida mat amin Tapno awanton aramidak inton sumangpueta. Reglado, bakit? Naimbag man ta nakapasyal kayo dito dagos minanang. Wan, nagudungak tamapanak gumatang kadagiti masapsapul mi kinitatang mo. Nalagip ka, iso adi magasa kun Ne, anya ngay day agas asok di abay ti TV. Ha? Dayta? Dayta ya kung kunada humidifier nanang. Anya ngay mo ti usar na dayta. Perfume, tapno bumanglo ti unag ti balay nanang. Pang dismular iti angot, kun pangabog mutlaangan ay ti lamok. No kasta. Iso jay maangangot ko anabanglo. Wen, nanang. Mayat nga rod ano kasta anak ko. Ay wala, talaga amayat nanang. Basta siya tagtagi balay, nalinis kinabanglo ti balay. Anya ti kunam? Sikat tagtagi balay? Wen, Ne, apay awan trabahom. nabayagan nga wan nanang. Nabayagan anay katak iti trabaho. Kamuray no kasta,
Okay lang. Ngamin, agsuswildo akmat nga agtagtagi balay. Isungan ano sa kun at agbalin house husband. Anya? Ne, saan ka amawatan, anak ko? Suswildoan nak ta asawa kang agtagtagi balay, nanang. Kasano day ta? Mangala ko iti katulong, May. Ngam ko nakmat, aji itang dan na ko ma. Siya klang tipang tidan na, ta siya akong tagtagi balay. Anya, ay nagloko ka na, anak ko. Kaya't mo asawan. Ipagpabayad mo iti asawam ti trabahom? Uy, nanang. Ay sus, kasanon numaumakan ka ti asawam, gapo iti kastangar aramidam. Ay na, saan to mapasamak day tananang? Saan to mauman ni Lilian kanyak? Dayta tilaglagi pa niyo. Amom nga rod. Amok ngamin ay ayatin nakunay ni Lilian. Mapukawanan ang itinataer ng asawa no panawan nak nanang. Nagsweldo ka din bakit? Juan, Ayog mo nga rudan at itangdan ko. adto eh. Ay na, pagyaman anak bakit? O sige, tasumra ka kun iti trabaho. Sige bakit? Akan anad ka. Aywan gayam. Tarimaanam to manjeri daw iti kusina. Matintin nagmatan. Saan samot ngamin anasaya at tipan nakaaramid na. Sige. Ngam tandanan nak Anya? Isumot lang. Ano agayab ka ito may mga tarimaan. Tangdanam tumot lang. Iso nga di itangdan mo ko ma. Siya ko unti pang tidam. Ay unay kan, Michael. Mabayadan matla aminan at trabaho. Ay kat siyempre Nagrigat nga tatagtagi balay. Kan agtarimaan ka dagiti ruangan. Kas kadatawa diti balay bakit? Tipuntok laang mat. Datamat laang tagnanaad ditoy. Saan mat asabali at tao? Uray pa Mabanlugak may. Iso arumbang laang nga rot at ang danan na. Iti kasta. Adamot agas ti bambanog ko ang mga ramid ka dagiti papaaramid mo Rabiin Lilian. Ustumat na aday ta pa nagtrabaho. Maturog tan. Umuna ka na maturog, Michael. Ado pa'y tirumbang na ilipas ko. Aramidam mo tin nga opisina kin iskwilahan to'y balay iti kastangar aramidam. Masapol ko tiyang doble kayon. Tapno adda itangdan ko ken ka. Ha? Kurang ngamin ti sweldo. Iso ang masapol ko ti ag sideline. Tapno adda ipasweldo ken ka. Katintun bigat man Apay, di ka mauma ay aday talatan computer mo ti sangsak mo mitagpatpat lang. Katsi ka. Apay, di ka mo't mauma nga inom iti arak, ha? Ay ko, sabali mo ito nasaritaan dito Kasano ko maasabali nga? Siyempre, isumat ti liliwak. Nangarunan no kasi bay may saak dito balay. Iso adi mo ko madildilawan ti kanayo na panaginong ko. At least, dituyak lang balay. Sana ka arumrumar. Sana ka mapampan ka naging tibiraos. Ay na, awan matla ang nagdumaan na, Michael. Maung-uma akong iti angot ni arak. Kanayon lakit din nga iso ti maang angot ko. Idyamon ti panaging inom mo, no di mo kaya't apanawan ka. Apay, may turad nakmat ay apanawan. Hindi nakman butbut ngan. Amok at di mong tumad lang maramid ti mga panaw kanya. Bakit? Di ko naman. Inulbudan nak, Michael. Kunam, naikat ka iti trabaho. Saan mat gayam ta inikat da ka, gapo iti kinasadot mo. Imbes ngagtrabaho ka, saan taday tamat lang ang gayam mat maturog tar aramidam iya opisina. Sinayang mo tinapintas ko maatrabaho. Ay, sorry, bakit? Nasingpatak, Michael. Amom dayta. Ngam no oras asyak ti mapunwan kan ka. Di mo amuti ka bailak nga aramidan. Hello, Lilian. Ayan mo nga Apay, di ka matlagawid doon, katni. Rabiin. Adda, dito'y balay ti gayam ko, Michael. Dituyak pa'y laang. Tadda na padag nga aramidan mi. Ano nga oras ka nga gawid? Di na kun urayan. Tadituyak kun amaturong. Sige, bye. Mabit lang, Lilian. Hello, Lilian. Inadap na mo tayo.
Naglukon da sawak. Ay, tinasayat. Pumuwarak malangin. Mapanak iji dagos da parilin doon. Agwan-unwan kami man kiti. Sa dino ti papa ng bakit? Nakapulis ka ba? Mapanak ijay dagos damay kalakay. Ha? Ano ti papan mo ramida ni Jay? Mapan ko man kumustaan di anak ta. Adda ngamin na idanon kanyak, asaan kanumutan nga agaw awid ni Lilian ijay dagos da. Anya? Ne, tabay ka nungay. Nagapata nga ta? Day tangarod tijak amulakay. Iso ang mapanak ijay, tamapan ko punkan nupudno tinaidanon kanyak. Ay, katuan ang arod. Patamagan naktulangan, bakit? Na, madiday ito yan ah. Danda ni makaduminggumat tayo asa na nagaw awit asawa. Sapay jak mat amo no sa dino taen na. Tasurutag ko ma. Ay. Sa paliday ito yan. Ah, tinasayat. Awagak maninil yan. Tita, magriring. Hello? Hello, bakit? Apay nga adi ka mo't lagawi din. Sa dino ayang agpaysutayan mo. Di mo namnamaan nga agawid akpay dita, Michael. Ah, anya? Nalawang tinangag mo. Di na kun urayan, ta saan akon nga agawid dita dagustan. Bakit? Apay mo't ngay. Nauma akon kan ka. Iso nga agsinatan. Anya? Addan sa bali nga ay ayater. Iso andi patin na kon. Anya? Di ka kumamat mangraba ka kasta, bakit? Saan na ka mang rabrabak, Michael? Naamiris ko asaan kagayam nga ay ayatan. Anya? Uray kukam amin a kinagwapo no sadot kamat. Awan ti maganap ko kan ka. Maudin daytoy a panagsarita ta. Di na kun aw-awagan. Agsinatan, Michael. Sige, bye. Ha? Mabit lang, Lilian. Lilian! Ti awanan ba na babae? Saan na mabalintay to'y? Saan? Awanan ba sa niya babae? Idarom ko kapuiti pa nang isukat na kanya. Idarom ko na nang. Dayto yun ti bagbagak pay laidikan ka anak ko. Nanang. Nudimngag ka kumakadagiti pamagbagami kin ni tatang mo. Di saan ko maanapasamak ti kastoy. Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Lilian. Sana nang. Diyak mamati adila ko na ito ni Lilian. Patsi ka na kung laban lang ti panunot na. Amok kaya yatin nakpailang ti asawa. No talaga nga ayatin na ka. Di adda ko maita dito'y. Ngamawan man. Ngamin, pinanawan na kan. Nauman iti kasta nga ugalim. Nanang. Agasamot ngamin dayta. Ipabayad mo amin nga aramidam. Ultimo pa naglinis dito'y balayo. Agpatangdan ka. Agasawa kayo, anak ko. Iso arabang na lang ko mga agtinulong kayo itirigat kan namay. Saan kat akastang agpatpatangdan kakit din? Asino nga'y mati saan amaumay ti kastang aramid? Agnakam kamat nga taitan, Michael. Saan agapot ako nam agwapo ka, kat saanin amauma ti asawam kan ka? Gwapo ka ngagpaiso, ngam nakasadsadot kamat. Iso nga awan matla ang serbina. Agbabawi ka man ngam naladawan ti amin. Agbalbaliw ka ngaminan, Michael, anak ko. Bakit? Makaisa makidyanak ta. Taapay mo't, Eddie. No ide ka dandali di na kaya ti mamalman ni Jatalo. Ita, di namat kayatan ti agawid aging gasan ngagsip nga. Wan nga rod lakay. No idi kat sobra ti kinasadot na. Ita, sobra mo lang nga rod ti kinagagat na. Dahil tagarod kay. Masapsapa mo ito na mapan ni Jatalo. Barang ano, adda na itulong ti kanayon apanang bagbagata kan kwa na lakay. Inasarita kiti na minsan.
Unan akayat nakano apanagnakan kinililyan, nga uray kaskasano, at damot pagbaliwan na. Wana, ngam oray pa'y agbalbaliw ita. Awanen ata nakiasawa matan iti sa bali ni Lilian. Ay, un nga rod No nagduldog tumod nga be, anya nga ita, pinanawan dalang nga rod. Uray kasano pa'y taramiden na apanagbabawi. Awanen di nan maisubli pa'y tinapalabas. Nagkampanti ti anak mi asaan apanawan ti asawa na. Ngam oray asinumat nga asawa nukas jay ti ugali ti asawa na, talaga amauma ka, ket mapilitan ka amangisina. Manipod idi nakita mi met ti panagbaliw ti anak mi. Gimagat daytoy, ingaad na ti nagmula-mula, ket nakatsamba iti napintas nga apit, agingga nga ininot a nakagatang iti lugan na. Nakapatakder pay daytoyen iti balay na. Damag mi nga addameten ije balasiw taaw ni Lilian ket nakiasawan daytoy iti sabali. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Loida. Ken ka pagayam, Loida. Anya ngay nga agpayso ti serbi ti kinagwapo no agbisin met ti pamilyam. Uray gwapom amin agwapo, no di mo matammo ti agtrabaho, awana, talaga amaumadakin ka. Ngam at least, naka-amerisan ti anak mo pagayam Loida. Iso na laeng tapinanawan meten ni Lilian. Ay kat talaga siguro aday tamat tigasat ti anak yo. Ngam kitdi, patsyak ang makasarak tumatlaeng itipudpudno amang ipatag kenkwana. Nang runa kat kasta ang nagbaliw meten. Alakastan pagayam Loida, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Eliasar. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met ama idrama to'y surat ko, kidawak nga awagan na kumalatan itinagan nga Eliasar. Naasemak nga agbasa iti libro, aggarden wenno agmula-mula iti komporme a klase tinatnateng. Naasemak matlaang nga ag-travel ken mapan ag-hike. Jakmat paglastog ngam adda dagiti pasdek wenno building a papaabangak. Isu nga oray kaskasano ket makuna nga stable met ti pagbiagak. Awan bisyok, kang runaan iti amin awan asawak, awan anak ko. Simple lang met ti kayat ko abiyag. Aging gaadimteng iti biyag ko ni Maris. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Eliasar, Anda ka di bagam, Maris? Kwa,
Ibaga ano anya dayta? Anya nga ta, no ipaypaysutan ti may papankadat ha. Ha? Ni, anya ti kahit mo asawan? Kaya't kung agdanatan, Eliasar. Unak man ko na maaging gata lang iti friends with benefits. Idi daw mo. Ngam ita, kasla kaya't kumat ama padasan tag seryoso. Kaya't kumat ama kompleto ti pamilya. Kat sika tinakitak amang kompleto, Eliasar. Sigurado ka? Sure na sure. 100%. Anya? Sikamot nga minan akanayon ti adda dito'y panunot ko. Panagkunak ka talagang agayata kun kan ka, Eliasar. Iso ano umanugod ka? Di agdanatan. Sa din naman ang tinaggap-gapam si Kamares. Apa di ka nagawin idirabi eh. Sa dino ngay man ang tinagturturugam. Sa dino kumape nga'y tatang, iti balay tinobyo ka. Adya, kahit mo asawan, at naman ang nobyom. Siyempre Sayang mati kinapintas ko, no jak makinobyo man ang tatang. Ay, uday kad. Imbes nga si kaswam na kita anak mo. Saan taday tama gayam gatal mo ti pangrunam? Didak ka din sermunan tatang. Di kay agdanag, ta iti mabiit, pumanaw kaming dito'y balay. Kanya, Ipanaw kung dagiti anak ko, tapno awanan maibagbagayo. na, sa dino kumabot nga iti papananyo no kunam apumanaw kayo dito balay? Iti balay tibak ng anubyok, tatang. Ay, jak amukin Kamares. Bumakbakat kan, ngam dumuldog kamat. Tangay di nakmutlangan dengdenggan nga, ma'am. Makaamu ka nga rodan, iti biyag mo. Agyamanak, Eliasar. Agyamanak iti amin. Aw na nyaman na, Maris. Agyaman ak matking ka. Kinabudno na. Jak mailibak ti kas taunay akinaragsak ko. No kas tuwing agkaduhata. O, di ba? Kunak tumat ngamin kan ka nga ipaypaysutan. Iti kasta, saan langan a friends with benefits ti relasyon ta. Husto ka, Maris. Panagkunak, kaday tangagpayso ti rumbang. Kaya't kasano nga rod, mapan ko ka din sukunan dagiti anak ko, taiyawid kun ida dito'y balay mo. Ha? Kaya't ko amam-am mo mat ida, Eliasar. Kang runaan iti amin, kaya't ko nga agbalin kamot aparte ti biyagda. O sige. Sikat ti makaam mo, Maris. Awan mo't kit di parikot kanya. Welcome dali ti balay ko. Kastamot dan iti biyag ko. Eliasar, Oh, nakasukat ka, mat. Sa dino ti papanam. rumarak labiit, adda sarakak at tao. Kasta ka di. Anya oras kong tungay nga gawid. Na, jak pala nakapampanaw, ngam ti panagawid kun adagos ti damdamagam. Ha? Ibatik dagiti ubing, si kapay lang ti makaamu kadakwada. Eh, katuan ah. Awan parikot iti dayta, Maris. Sa nabali. Tawan mo't lakad ko ita. Ituyak lang balay. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ayun gayam, ang mga no adapay kwartam dita. Ikanak man iti pang grocery. Tani, naibusan dagiti masapsapol iti kusina. Ne, katno ka ano lang mo ta nag-grocery ta. Nagbihitin nga yan ay boss. Eliasar, saan kan nga agmay-may sa dito'y balay mo? Laglagi pa mga adda akon iti biyag mo. Kastamot tan dagiti talong anak ta. Ha? Mamin anumat laang ay ti grocery ta idi na panalawas. Talaga ang mabiit ang maibos day jay. Taado tayo mat amang manganan. Wan matkit di ah. Ala, ikan na kon iti kwarta tamapana kon. Tani aldawan. Sigurado nga agur-urayan ijay mol ti kasinarak ko. Agasem man da kita talo nga ubing atarakan mo, Eliasar. Kita aman nay. Awanan ti sigod ana urnos kan nalinis a balay mo. Ha? Nakawarwaramat tan ti salas, gapu ka dagita nga ubing. Sapay nagkukulit da.
Apay, di mo ka din napanunot, amarigatan ka ang mga iwan kadakwada. Ha? Niantay daman. Gagangay ti ubing ti kasta. Talaga ang nagulo kan nakulit da. Wan, adda akon dita. Angam di mo ka din napanunot ti bagim kaanakan. Ti kayat ko asawan, ti biyag mo. Ti simple kan naulimak a panagbiag mo. Pulno na rin katante. Ngam ay ayatek ni Maris. Anak ni Maris dagita. Iso ang napatagdamot nga ruden kanya. Adda kang kadayta, Eliasar. Ngam sapay lakuma, taawan to ti pagbabawyam intundumtag ti mauding aldaw. Saan a basta-basta ti sinarak mo a responsibilidad kaanakan. Eliasar, honey, ikanak man manan iti kwartam. Adda ngamin gatangak nga importante. Anya? Ne, kat no inikan kamot iti namin san nga aldaw. Apa naibusan na ya? Naibusan manumot lang ngay dayjay. Kanya nga minti katanga maya. Ay na, di mo damagan, honey. Basta adda gatangak. Importante dayjay. Amumot asikala ang tinamnamaak. Ay, unay kan. Mano ayati ka sa pulam. 10,000, honey. Anya? Ne, nagdakalan. Pangaramatam nga minaya. Adda nga rod gatangak, honey. Sige, ikan ka. Gamne, agawid ka adagos ha. Di ka manin agparabi. Honey. I love you so much, Eliasar. Ay na, talaga ang mapangnamnamaan ka, honey. Nasaya at mat. Tanda panunot mo tinagawid dito'y balay Maris. Wan, ngam pumanawak mat lang ang adagos tatang. At dala ang umay ko alaon. Kat, kumusta mo nga dagit sa pukok? Awan ti rumbang apagdanagan nyo, tatang. Nasaya at ti kasasaad da iti puder mikin ni Eliasar. Kat, kumusta mo nga di Lazar? Nasingpot-mot lang kadagit sa pukok. Siyempre, iso ti kanayon ang mga sikaso kadakwada, tatang. Iso pa'y ati mangitultulod kan mang suksukon kadakwada iti pagadalan. Ay kat nasaya at mo't nga ron ano kasta anak ko. Gamne, kita ma, di ka una agkampante. San agapo tanasingpot ni Eliasar kat abuswam matan. Laglagi po mga amin abanag kat ada pagpatinggan na. Wen ka di, tatang. Di kay agdanag tanabayagan nga amok dayta. Amukon kar aramidak. Iso nga awan nga rod ti rumbang apagdanagan nyo. Wow! Blooming kay Tamarisa. Siyempre, Eliasar. Nagbayat mo tabuok mo. Nagpariban ka ka di. Of course, honey. Naka-make up ka, naka-eyelashes ka pa. Kabarbaron sapay man ang tabag kan cellphone mo. Dagita ka di, tinangaramatam iti dinawat mo a kwarta kanya. Katuan, anyapay kumangay. Uray kas kasanumat kat masapol nga agbalinak latang mo't anapin kas iti matang dagiti tattao ang makakitkita kanya. Wan mo't kid di Gamne, di mo kumaunay taggastos Agtipid ka mo't. Ta sa anak mo't nga aglanglang iti kwarta Maris. Una yun, para day talaang ihimot mo pa Kunak man lang ang nugalante ka, kuripot ka mo't gaya. Maris, saan mo't nga iti kasta? Di kanyak Gusto, lang. nagadulakit din ang reklamo. Pumanawak man lang. Maris, agsubli ka dito Maris! Maris! Nagloko. Pinanawan lang mo din. Una yan ni Maris. Ang aguray ka. Adaya madingay bagak. Awan mo ta. Gimuran sa amatan. Anyamot din ti kastoy. Siyak pa'y kid din tinagbali na takas. Sorry, honey. Medyo napikunak lang amin itay. Oray siya ka ni.
Sorry, Mat. Jak ing gagarat amin. Madanaganak lang amin iti kinagastadoram. Among kati, amay bilang mo't lang dahit abisyo. Amok ngam di ka kadi agdanag, taamok mo't a kontrolan ti bagik nga gastos. Kan may sa, kayat ko lang ang matagpapintas. Huwag magigdi Awan mo't makita ka parikot iti dayta. Iso na lang saan kumamata sobra. Kan may sa, ibagam kumapay kanyak. Iti kasta, mapagsaritaan ta iti nasaya. Sana kasta basta agdisdesisyon kalatan na siksika. Okay. Sorry nga Ruden, honey. Ayun gayam, mabalin ka di asikapay lang ang timang sukon kadagiti ubing ije pagadalan da. At da ngamin napatig alakad mi kadagiti babarkada. Okay. Awan parikot iti dayta. Siya akong timakamu amang sukon kadagiti ubing. Agyaman nak Eliasar, talaga ama pang namnamaan ka. I love you. Kumusta ngay mat dagiti awawir mo nga ubeng kaanakan? Kasi ti Diyos ante, nasaya at damat. At dalang dagiti kundawa talaga anak kulit, kan naguluda. Aga-apa da pa ino ka. Naimbag man, tadi ka mat mauma kadakwada. Ha? Saan mat ante? Ni Maris ngay, sa dino ti ayan na. Rimorante. At da kanulakad na. Kadwa na dagiti kabarkada na. Nagganasin abiyag no kasta, Eliasar. Ha? Si kamatan ti pinagbalin na akatulong na. Si kan ti nagbalin nga ama ken inadagiti anak na. Pun nga rodante. Ay sos, di mo ko maitulok nga under na ka ni Maris kaanakan. Saan kayo pa'y anak kalaysa? Ngam kastan ti ugali na. Kasanun tulangan nga inton agasawa kayon ton. Agpanurot ka kumaiti mamin ribo, Eliasar. Sa dino nga ingatan te, hindi ka barbaro Apollo. Awan mo't dituin. Napananan nga ingata. Amang ano nakahangar iti kabinet. Kita man. Ini. Nap-numot iti kabinet ko. Kanya kay dagitoy. Kanya dagitoy naka-plastic. Ha? Pasig abagmat. Ne. Nagatong dagitoy abag. Sapay puro branded. Madlaw ang inginain dagitoy abag. Ay, awan manan. Sigurado nga inyutang nakmanan ni Maris. Ada ko maibagakan ka, Manong Eliasar. Iso na laang, tadyak amo no kasanuk arugyan. Anya ngamin ayad ito, Jenny. Kasla importante ti bagam. Talaga nga importante, Manong. Ay kat ibagamon Kastoy ngamin, Manong. Kabayatan ti panagururay ko itilugan ko nga agawid. Nakitak ni Manang Maris. Kat? Nakita dagiti dua amatak, Manong. Ada kadwa na alalaki. Anya? Dayta tipudno, Manong. Kan saan laang adayta? Nakalalailo da pa iti tunggal maysa. Mayat ti panaghul-holding hands da kabayatan ti panagnada. Sigurado ka kadian ni Maris tinakitam. Amangan mo't nung nagbidot ka lang din ko. Saan, Manong? Sigurado ak. 100%. Diyak kumakayat nga ibagakan ka. Ang naamiris ko anasaysaya at matlaang numaamuam. Pagyaman ak, Jenny. Bayam. Kasaritak to ni Maris apaman nga agawid. Nasaya at matasimbang petkan Maris. Ado tinas ka na pagsaritaan ta. Ay naku, Eliasar. Anya manin ay adrama da ito eh. Nakasaritak ni Jenny tay. Nakita nakakano nga dalalaki aka-holding hands mo. Kat, mamati ka mat, kasta ka di, Eliasar. Siyak ti asawam.
Isu asyak nga rod ti patyam. Maris, agayan ayat tapay laeng. Saan tapay nga agasawa? Day tako mati imulam iti panunot mo. Ha? Saan aga po tagayan ayat ta? Kat basta awatek latan di kasta panagrasarason mo. Nukas na. Ad na apatyam da dya a Jenny, ngam iti siyak. Kasta ka di, Eliasa? Saan lang ani Jenny tinakay baga kanyak? Aduda, agul uli makaklaeng. Ngam kiti, palpaliiwan ka. Ha? Ti kayat ko laeng amaamuan ita. Kat ti kinapot no. Kayat ko nga aklonam amin kanyak. Taamangan ikan kapay iti may sa agundaway. Isu apang nga asim. Ta ibagam kanyak tagpaisaw. Di na kumamit ul-ulbudan. Adda na panunod ko awagas, tapno di na kun pagatapan pa'y, Eliasar. Manya kumamit tayo tawagas. Ag joint account na. Ang kayat ko asawan, pagtipunan ta ti kwartata. Kan agkasarta matan. Itikas na, agbalin matan aligal ti panagdanat na. Kan tapno di na kun pagatapan pa'y, ngada sa bali alalaki iti biyag ko. Anya, joint account? Kasar? Kunam? Wan, Saan? talaga gayam adinak ay ayatan, Eliasar. Saan kami gayam anapatigkan ka? Awan man laang matikunam nga agplano ka para iti masakbayan dagit anak ta. Maris, nobyo nak. Saan kat a sugar daddy? Nobyo nak. Saan kat a tagaw-awir ken tagasunsundo ka dagit anak mo? Kang runaan iti amin sa anak ng ATM machine. Kat, anya nga rod ti kayat mo amapasamak ita, Eliasar? Agsinatan, kasta ka di? No kayat mula ang amakikalaysa, kan makidin na kanyak, tapno adag bayad ka dagiti lohom. Pasensyakan, ngam sa anak akasta klasik ti lalaki. Eliasar. Pasensyakan, ngam nasaysayat lang nga agsinata. Ngam ti mailumlumak iti utang, kapukin ka. Pagrigrigatak ti kwartak nga itad ko ken kamaris. Saan ko pitutan? Ay, kwa. Sorry, Eliasar. Aklunak abasol ko ti amin. Sapay kumatay ka na pa'y iti may kadwagon damay. Ikarik, saanan ang maulit? Promise. Pasensyakan. Ngam no para kanyak. Awanan ti may kadwagon daway. Anya. Sa anak arobot, tap nagtungtong palatan ka dagiti kayat mo. Kang runaan iti amin. Sa anak nga manugot iti may sa relasyon a puro kondisyon. Eliasar. Ala ang aminan apad bato yo. Kat pumanaw kayon diti balay ko. Diyak sa pulan ti tao amang gagamit akas ka. Kas taunay a panagpakpakaasi ni Maris, ngem talaga ajakon inikkan iti may sapay agundaway. Pimanaw da nga rod ket nagsublida iti puder ti ama ni Maris. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nadamag ko a nagabrod daytoy. Adda dagiti gundaway a masabsabat ko dagiti anak na ket panpansinan dakmet. Agmano da pay nukwa. Danda ni makatawan met anag na edda idi ije balay. Iswan na irwamdan adadi ti awag da kanyak. Nukas jay ang masabsabat ko ida, ikakmat ida iti allowance da. Wenno saan, awisak ida amapanmangan. Jak amo no anya ti agururay agasat kanyak. Ngamin, aging ga ita, baro akpay laeng iti tawan ko a 40. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Eliasar. Ken ka pagayam, Eliasar. Panagkunak kat hustula ang met ti naramid mo. Tinapudno wenno nasudi a panagayat ket saan arumbeng asubalitan iti panang kontrol,
panang manipula. Kinaulbod, wano anya pay dita adaw-dawatan nga obligasyon. No bilang tagayat kan tumanen, piliyam tay babae nga amuna ka nga isakit kan aywanan. Saan ket atay babae ajay laeng mangnamnamakin ka. Kang runaan iti amin, di ka agbuteng nga agtalek kan agayat manen. Ngem di, agbalin ko mga adal ken ka tinagbalin apadas mo ken ni Maris. Alakastan pagayam Eliasar, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan.